Yangi albomum çıktı. İsim atala Karabay Sesen 2. Bu Karabay Sesen albomunun davamı. Isik albom kilip çıktı. Birinci bulevinde yazganda albom turağında hatta oylamayın. Просто data aldım da 12 dekabr men albom çıkarım gibi ettim. Hem 12 dekabr men albom çıkardım. Aldan albom turağında uydarım yok. Bu Karabay Sesen 2'ni çıkarganda şulay kilip çıktı. Nık etip ilham kildi. Bilmem ilhamdı kayda koyurga. Ben uydurdum ettim. 25'e demek benim 25. may albomum çıkardı. Aldan bığa teklem. Karabay Sesen birden hun unday uydarım bolmanı. Şulay etip çıktı. Karabay Sesen 2. Şulay etip ödeme data koyup işte hem de men bu albom menen bik tırıştım. Bu albomda bırak his duygular, muhabbet hem ısın barlık mening turmuşum әлеге вакытта нисек шуны хүрәтләйм альбом эсендә. Карабай Сesen бердә лә шулай ине. Монда mening turmuşum сак кына караңгырак ине. Шуга ул караңгы альбом. Бuna davamı Karabay Sesen 2. Күңелле. Унда күп буяулар бар. Краскалар бар. Якты төстәр күбрәк бар Карабай Сesen 2-лә. Чөнки mening turmuşum яхшы якка үзгәрде һәм шундай менә альбом эшләп чыгардым. Егетләр кызлар, мен һездән менә Лайк пармаем, пораганым юк ине. Хәзер менә парайым. Егетләр кызлар, альбомды әйдәгез, поддерживать итеп ебәрәйек инде. Крутой тректар бар. Һәр бер тыңлаучы үзенең яраткан йөрен табыр дип ышанам. Кемдер поддерживать итә. Шуларга ысын күңелдән зур рәхмәтемне белдерәм. Рәхим итегез, Карабай Сesen 2.